ratsho go tloa lemong sane se fetileng ha ne ntse re kgothaletsa basebedisi ba banka e putswa hore ha ba fihla ka mabenkeleng ba itshebedisetse dikarete tsa bona kapa ha ba etsa taba tsa bona tsa difono e ka ba ho reka airtime ho reka motlakase kapa hona ho romella instant money ba sebedise fono ya bona mme re ile ra tshepisa wa tseba lemong sane sa ho feta ba ne ba ikgapela di-trolley dash ba ne ba ikgapelang empa ka nna ra tjho re hela ho tla ba le mohlodi wa koloi e ntjha cha mme tsatsing lena le se le fihlile ke mang enwa ya lehlohonolo re na le bahlodi ba rona ba bararo ba sentse ba le teng kwano mme ha ba le jwalo ba le bararo jwalo ho na le a tla tloa mona a kganna motoka raona ba re tjhome ke nako ele o shebe kwana o ska ba sheba ka mona o hang o ikenyeletse letsoho fela o nke nomoro ya hao. Bommele Bondad, our lovely customer, our lovely client, Bommele Bondade from the media and the press, thank you very much for making this day. This is our holoka koloina. Ele standard Lesotho Bank. Kadile moho o mo tsa selmon sena mo reng start strong. Le a bona hore ha ga dintho tsohle tse re di hlokang ka le batho di koloi. That is just selmon sena. You're going to start strong with a car. Ka o lebohela ntate.